لآلية كيدن لبارزگاها رقاي در دورة 2000 مالباتين كرد جمالين خواه كوچي باشار كوباني و هريما جزيري بونه. هري داويش بو وگرا وان كوچبران كوميتايا كوچبرين رقاي و پارزگاري حسكي به پارزگاري رقاي را جويا بو. چافکانين گو دوسيا كوچبرين كرد لباشار رقاي دشوبينين ديار کرن گو تاويد جوينين فرمي ده. سوز هاتن داين جي او دوسيا جهيلا پراتيك و سكني مايه. پشتی هاتنا حکومتا دمکیا سوریه لسرد سلادانی جی آلوزی کوچبری کشتن دزی و سوجین درمروی لناوا سوریه بداوی نبون. دوینوچه خودا امیتنی بحثا مجارا کوچبریه بکن و حتی نها بحزاران مالبات دناوا ولاد ده کوچبرن. تنی لپارزگاه رقای در دورا 2000 مالباتن کرد جمالین خوا کوچی باجارین کوبانه و هرما جزیره کربون. نتنی کوچبری مالو ملکن مالباتین کو کوچ کرنجی راستی دزی و خرابگیری آتن. هنکومین حکومتا دمکی دزدانین لسر مالین کوچبران و او مال جبو خوب کار آنین. هر وها زوین چاندنیه ین ولاتین کرد جهیلاهن آلی و کسان و هاتن دست سر کرن و استثمار کرن. ده هفته حزیران ده دنافبرا پارێزگەری حەسەکی نوردین ئەحمەد فەرمانداری هێزن ئەولەکاریە هۆندورین محمود خەلیل و هەژمارێکە ڕووسپیên کورد ئین لە ڕەقا و پارێزگەری ڕەقایڤە لە ئاڤاهیە پارێزگەریە ڕەقایش بۆ دیتنا چارەسەریەکێ تێکیلداری vê dosyayê civînek hate darxistin. Di encama civînê de biryar hate dayîn ku komîteyeke taybet a koçberan bi peywendiya bi parêzgeriya bi Reqayê re bêavakirin. کاریوی کمیته وگرا کوچبران اوله دوسیه‌ین ملک و زویین کو هاتنه دست سرکرن بشوپینه. چافکانیه که جنونرین کرد این کو جرقای کوچ کرنه و دوسیه‌ان دشوپینه گوت. حتی نهاتو انجام در نکتیه و اف مجار هینا جی سکینیه. همان چافکانی دیار کریه کوان دمابوری ده دوسیا و بلگین گریدایی وگرا کوچبران آماده کرنه در دورا 20 دوسیه‌ین تێکیلداری گازنج و ئاگاهیên desteserkirina milkên welatiyên Kurd radestî parêzgerê Reqayê kirine û hagot. Ji bo ku pêvajoya vegerê hêsan be, tevî ku me hejmarên koçberan û deverên ku lê dimînin şandine jî heta niha tu pêşketin çê nebûne. Li gorî agahiyên ku heman çavkanî dane, hejmareke zeviyên çandiniyê yê ku hatine desteserkirinin îsal موسمی چاندنیه هاتیه استثمار کرن. کمیته کوردیناتور آ دوسیه دبیجه که بردوام کرن استثمار زویان و ملک کوچبران که پیرجی تو گاوین پراتیک جبو وگراندنه نای آویتن دهیله که لسر چارنوسا سوزن که دجوینین فرمی دهاتن داین پرس درکوین هولی. همان چافکانی دازانین که تاوی که او به نویزگاه پارێزگەریە Reqayê re di nava têkiliyeke domdar dene û vê dozê dişopînin jî dosya vegera koçberên Kurd her wiha vegerandina milkên wan bêyî danîna çareseriyekê rawestiyaye.